Imaynallam constitucional willakuykunaman yaykuykakamuychik. COVID chunka iskuniyuqrayku sasa punchawkunapi kachkaptinchikpas Tribunal Constitucional pika hinallam llamkamuchkayku willakuykunata wasikikama chayaykachimunaykupaq. Ñuqam kachkani Iris Cárdenas, Constitucional willakuykuna chihirichik. Utkayllamanlla qallariykusun ñawpariq willakuykunawan. Tribunal Constitucional mi pajarirkachinña sentenciata. Juntapasqa karcelkunapi runakunata yanapanankupaq. Tribunal Constitucional pakamachiqninmi wakin magistradokunapiwan sueldonkuta pisiyachinqaku coronavirus tukunankama. Tribunal mi hatipanja peaje niskakunapi mana cobranapaq leyta, manapasmi Constitucionpi kamachisqanman hinachu kachkanmanja. Tribunalpa aswanraq hatun willakuyninkunam internetpi musuq qillqasqa willakuykunawan pajarimunqa. Cárcel wasikunapi runakuna ñiti-ñitillaña kasqankumantam magistradokuna sentenciarqamunku inconstitucionalmi nispanku. Chaymanta astawan yuyariykunapaq kay willakuyta hawaykus. Estado de cosas inconstitucional nispanmi Tribunal Constitucional sentenciata pajarirachin. Puntapasqa kaq karcelkunapi wichqasqa runakunapa ima sasachakuyninkunatapas umalliqkuna allichachinankupaq. Kayta yuyariykusun. Pichqa waranja tawapacha kimsa chunka suqtayuq yupaychasqa expediente niskawanmi Tribunalqa marqachimurqa iskay waranja iskay chunka pichqayuq watakama cárcel wasikunapi runakuna hinalla ñiti-ñiti kaptinkuqa suqta cárcel wasikunatam wichqachinqaku. Chanchamayupim sapa pachak runakunalla wichqasqa kanankumanta aswanraq pichqa pachak pichqa chunka kimsayuq kachkanku. Kaen llaqtapipas niraqllam pachak kanankumantam pichqa pachak iskay chunka iskayniyuq runakuna juntaparpanku. Abankay llaqtapiñataq pachak kanankumanta kimsa pachak isqunchunqa pusaqniyuq kachkanku. Chaynallataqmi Miguel Castro Lima cárcelpipas pachaklamanta kimsa pachak qanchis chunka pichqayuq yaparqukun. Chaymi iskay waranja iskay chunka pichqayuq watapaq aswanraq puntapasqa kaq cárcel wasikunata allichachinanku. Mana chayqa wichqarachinqakun. Takna cárcelukupi wichqasqa runam kay yanapakuyta mañarqukurqa habeas corpus niskawan. Chaynapim Tribunal Constitucional Poder Judicialta qayarichkan. Atiynin kasqanman hina wichqasqa runakunapa sasachakuyninkunata hatipaspa derechunkunata amachaykaysinanpaq. Tribunal Constitucional kamachisqantam Argentina hawa suyupa Corte Suprema Justicia wasimpas allinmi nirqun. Internet ninta pajariq ñawinchanapaq boletín niskapi. Tribunal Constitucionalpa umalliqnin Marianela Ledesma Narváez hinallataq huk magistradokunapas kikillanku allinirqunku sapakilla sueldonkuta pisiyachinankupaq. Chay pisiyachisqanku sueldonkutam apachinqaku COVID chunka isquniyuqrayku ñakariq runakunata yanapanankupaq. Astawan riqsipaykus. Tribunal Constitucional umalliq Marianela Ledesma Narváez, Vicepresidente Augusto Ferrero Costa, hinallataq José Luis Sardón de Taboada magistradokunam kikillanku arinirqunku sueldonkuta pisiyachinankupaq. Chaywan COVID chunka isqunniyuq punchawkunapi ñakariqkunata yanapanankupaq. Marianela Ledesma Tribunal Constitucional umalliqmi riqsirqachimullantaq sueldunpa pisiyachisqan kaq pullitas apachinqaku médicos solidarios sutiwan huñunakuq hampiqkunata yanapanankupaq. Chaynatam qillqarqunña Secretario General hina llamkapakuq. Perú suyupi Constitución amachaqkunam runamasinkunata kuyapayaspa kayna tantiaykunata hispichimuchkanku. Kay watamantupaq suqta chunka kimsayuq yupaychasqa decreto urgencia niskapi kamachisqankuwan chullampaykanakuspalla. Decreto urgencia kamachiymi kachkan estadopaq llamkapakuqkuna allin suelduyuq kaqkuna wañuq hampiqkunapa ayllunkunata pulhiwan yanapaykunankupaq. Sueldunku pisiyachisqanku hipaq pulhiwan. COVID chunka isqunniyuqrayku sasa punchawkunapi peaje niskakunata mana cobranankupaqmi huk leyta pajarirqachirqaku. Chaymantam Poder Ejecutivo denunciawan Tribunal Constitucionalmanta mañakuchkan
chay leyta allinta hatipaspanku alli chaykachinankupaq. Rimarimusqankuman hinaqa peaje niskakunataqa hinallam cobrana. Imayna kasqanmantapas astawan riqsipaykus. Pleno hatun rimanakuypim chullan maquilla llapan magistradukuna arinirjunku peaje nisqa mana cobranapaq leyta allichachinankupaq. Inconstitucional minispam Poder Ejecutivo denunciachkan kimsa chunka hukniyuq waranja chunka pusaqniyuq yupaychasqa leypa contrampi. Ñawinchasqa kasqanman hinaqa chay leywanmi kamachichkanku peaje nisqata ama cobranankupaq. Chaytam riqsirhachimun Marianela Ledesma Narváez, Tribunal Constitucional pa umalliqnin. Willakamusqanman hinaqa Augusto Ferrero Costa magistradom chay denunciamanta pleno nisqapi rimariykamun. Chay denuncia hinalla puririnanpaqmi Congreso wasiman apachinqaku denunciasqa kasqanta riqsichinankupaq. Chayta yachaspam legislativo nisqa kutipakunan kimsa chunka punchawman manaraq aypachkaptin. Kutipakusqan punchawpa pajarinnintam Tribunal Constitucional uyarinan Ejecutivo hinallataq legislativo rimanakusqankuta. Denuncia hinallataq denunciachikuq kasqankuman hina. Chaypa hipanmanmi Tribunal Constitucional sentenciata hispichimunan. Estadopa wasinkunapi llamkapakuqkuna imayna llamkasqankutapas llaqta runakunaqa yachaykunankupuni. Chayqa kachkan huk derechum leypi kamachimusqanman hinalla. Chayraykum Tribunal Constitucional mantapas internet llanta musuq willakuykunata paqarichimuchkanku. Magistradokunapa imayna llamkasqankutapas riqsipaykunanchikpaq. Hawaykusun. Tribunal Constitucional pa aswanraq riqsina willakuyninkunamantam yachapaykuwaqña. Informativo virtual sutiwanmi miércoles punchaw killapa qallariynin semanapi hinallataq chawpi killapa miércoles punchawninpiwan Constitucional willakuykuna paqarimunqa. Kunan qallariq willakuykunapim riqsichimuchkanku cárcel wasikunapi ñiti-ñitillaña runakunapas sasachakuyninkuna allichachinankupaq. Tribunal Constitucional kamachisqanman hinalla. Chaypim riqsichimullachkankutaq imataq estado de cosas inconstitucional nisqamantawan. Facebook hinallataq Twitter nisqakunapiwanmi qhawaykuwaqña. Estado wasikunapi llamkapakuqkuna imayna llamkapakusqankutapas llaqtaqa yachananpunin. Chay yachaykuyqa huk derechum. Ñaña turiykuna Constitucional willakuykunawanmi kaykamalla chayaykamuni. Amaya munqankichikchu. Facebook, Twitter, YouTube nisqakunapipas hatiykamuwayku. Ñuqawanqa huk punchawña tupaykanakusun.